U ovom snimku ćemo objasniti kako da na najjednostavniji način naučite da rešavate jednačine sa razlomcima. Bez pamćenja kako se izračunava nepoznati sabirak, umanjenik ili umanjilac. Pa da krenemo. Posmatrimo prvu jednačinu. Vidimo da ovdje trebamo izračunati sabirak x. Kao kod svake jednačine nadalje, pokazat ću vam sljedeći način. Iznad znaka jednako, kod jednačine napišite jednako, a iznad znaka plus, pošto je sabiranje, napišite plus. I sada napišite najjednostavniji primjer kog se setite za sabiranje. Pa recimo, najčešće deca napišu 2 plus 3 jednako je 5. Sada zaokružite broj koji se nalazi iznad nepoznate. Ovdje će to biti broj 2. Sada posmatrajte kako ćete dobiti broj 2 koristeći brojeve 5 i 3. Šta treba da uradite sa brojima 5 i 3 da biste dobili broj 2? Pa da ih oduzmete. Znači, od ovog broja oduzimamo ovaj broj. Isto tako ćemo ovdje dobiti i x. Posmatrajmo. Od ovog broja oduzimamo ovaj. Od 5,3 oduzimamo 2,75. 5,3 minus 2,75. Ovdje sada imamo oduzimanje decimalnih brojeva. Pa da se podsjetimo kako se vrši oduzimanje decimalnih brojeva. Najbitnije je da pišemo zapetu ispod zapete. Pa pišemo 5,3 minus 2,75. Zapeta je ispod zapete. Podvlačimo, ali vidimo da nemamo od čega oduzeti peticu, pa pišemo ovdje 0. Sada da oduzimamo 10 manje 5, jer ne može 0 minus 5, ali pošto smo rekli 10, pozajmili smo od trojke 1. 10 minus 5 je 5, ovdje je ostalo 2. Ne može 2 minus 5, pozajmljujemo, bit će 12 minus 7, to je 5. Pišemo zapetu, ovdje je 4 jer smo pozajmili, 4 minus 2, to je 2. Završili smo oduzimanje i evo rješenja jednačine. Kako ćemo rešiti drugu jednačinu? Slično kao u prvom primjeru. Prvo krećemo iznad znaka jednako, pišemo jednako, iznad znaka minus, sada je oduzimanje, pišemo minus. Šta ovo znači? Da trebamo napisati neki jednostavan primjer za oduzimanje. Pa pisat ću 5 minus 3 jednako 2. Sada zaokružujem broj iznad nepoznate kao što je bilo i u prvom primjeru. Broj 5. Pošto ovdje imamo oduzimanje 5 minus 3 jednako 2, sada posmatramo kako ćemo broj 5, odnosno zaokruženi broj, dobiti koristeći brojeve 2 i 3. Šta trebamo uraditi sa brojevima 2 i 3 da bismo dobili 5? Pa sabrati. Isto tako, da bismo dobili ovu nepoznatu, trebamo sabrati ova dva broja. Znači, x će biti jednako 2,1/4 plus 3,1/3. Znači, sabiramo jer smo tako vidjeli iz primjera da treba. Kako se sabiraju ova dva mešovita broja kod kojih imamo različite imenioce? Pa prvo ću zapisati ovako. I onda treba ova dva razlomka da dovedemo do razlomaka jednakih ovim gore, a da imaju jednake imenioce. Sjetite se da smo te imenioce dobijali tako što smo tražili na ZS za ove imenioce 4 i 3. Za 4 i 3 rastavljamo ih. Prvo delimo sa 2, ovdje će biti 2
3 ne može, pa prepisujemo sa 2, bit će 1, ovdje 3, sad sa 3, 1 i 1. Množimo ih, 2 puta 2, 4, puta 3, 12. Na ZS je 12 i taj broj pišemo ispod razlomačke crte. Sada gledamo kako da ih proširimo, odnosno čime. Čime množimo četvrtinu da bismo dobili 12. 4 množimo sa 3. 3 puta 1 je 3, 3 puta 4 već je 12. Čime množimo 3 da bismo dobili 12? Pa sa 4, znači proširujemo sa 4. 4 puta 1 je 4. Ostalo je još da ih saberemo. Pošto imamo jednake imenioce, možemo krenuti da sabiramo. Sabiramo 2 i 3, to će biti 5 celih. I koliko još 12? 3 plus 4, to je 7 12. I evo rješenja jednačine. Da vidimo i posljednju jednačinu. Šta imamo ovdje? Isto oduzimanje i opet kao i prethodno iznad jednako pišemo jednako i iznad minus pišemo minus. I pišemo primjer za oduzimanje, možemo isti 5 minus 3 jednako 2. Ali sada ne zaokružujemo 5 kao malo pre, već zaokružujemo 3 jer se 3 nalazi iznad nepoznat. Znači, zapamtite, zaokružujemo uvek broj koji je iznad nepoznate i gledamo kako taj broj trebamo dobiti. Sada, kako ćemo dobiti broj 3 koristeći brojeve 5 i 2? Pa oduzimanjem, znači od ovog prvog broja oduzimamo treći. Pišemo x je jednako 5,5 minus 2,3. Sada ovdje imamo jedan broj u decimalnom obliku i jedan broj u razlomku, u vidu razlomka. Možemo ovaj razlomak prevesti u decimalni oblik ili ovaj decimalni oblik u razlomak. Pa ajmo, mi ćemo prvo ovaj decimalni oblik u razlomak. Pa ću napisati, to je 5 celih i, pošto imamo jedno decimalno mesto, ispod će biti 10 delovi, znači jedno mesto, 1 nula, a iznad će biti broj 5. Minus 2,3. I sada imamo dva broja u mešovitom obliku, gdje imamo različite imenioce, pa tražimo NZS za 5 i 10. Ali pre toga ću napisati 5 celih crtu minus 2 cela crtu. NZS za 5 i 10, jasno da će biti 10, ali da proverimo. Delimo sa 2, bit će ovdje 5 i 5 i sa 5 delimo 1 i 1, 2 puta 5 je 10. Ovdje imamo 10 delove i ovdje 10 delove. Pa sada, pošto ovdje već imamo 10 delove, u ovom delu nemamo potrebe da bilo čime proširujemo, već ćemo samo prepisati. U ovom drugom delu moramo proširiti sa koliko? Čime množimo 5 da dobijemo 10, pa sa 2. 2 puta 3 je 6. Međutim, ovdje imamo mali problem, ne možemo oduzeti 5 desetina minus 6 desetina, pa moramo pozajmiti. Kako? Pozajmit ćemo od 5 celih, 1 celo. To 1 celo ima 10 desetina. Gledamo koliko ima desetina, jer su ovdje desetine u pitanju. Znači 1 celo je 10 desetina i još ovih 5, to će biti 15 desetina. Minus 2,6 desetina i naš rezultat, odnosno rješenje jednačine je broj 4 minus 2, to je 2, 15 minus 6, to je 9, 2,9 desetina. Evo napisat ću to rješenje i ovdje. 2,9 desetina. I ovo je kraj zadatka.